Mateo Kapitulo 14. King panauna ito, Herodes sa tetrarka, dindam na, ing kabantugan dikil kang Jesus. At sinabi na karingkayang ipos, iti yaiwan amaminyag, tinalakadyang ibat karing mete, at inya iting makikayupayan na dapat, mararapat king uli na. Uling Herodes, peparakap ne iwan, at pepatanikalane, ampon pepasukol. Uli ng Herodias, aasawa ng Felipe, akeyang kapatad. Uling Hiwan, sinabi na keya, karampatan impakyabayan me. At inyang burinesang patayan, mitakutan niya karing malda, uling paniwalandeng, anting metong amanula. Dapot inyang miras ing kayaldawanan ng Herodes, ing pangabait na. Ing anak ng babaeng Herodias, tinerakya king pirurungutan, at may kapatula kang Herodes. King uli na niti, pengako ng lew kan sumpa, king ibiyen na keya, ing nanumang aduana. At iya, king ablok ng induna, sinabi na, ibiyeme kanako, king metong kapinggan, ing buntok ng Juan amaminyag. Ating ari, melong kutya. Dapot king uli na ning sumpana, at ding kasulo na king pamangan, pepabiene keya. At minutos siya, at pepapungot ne buntok, iwan king sukulan. At delare ing buntok na, king metong kapinggan, at binyere king dalaga. At iya, delane kang induna. At di ngalagad na, di natangla, at kinware ing kayang bangke, at kitkot de. At mekono kanita, at pemalitara kang Jesus. Ngeni inyang damdaman ng Jesus iti, mekoya ka rin, sinakeya king metong abangka, at mineya king metong akarinan ay ilang, ampon makakalilwa. At panandam da kaniti ding malda, tinukilakeyang lalakad, manibat karing syudad. At linageya, at ikitno ding kekaldan, at melunos siya karela, at pepakayapa no ding karelang salunan. At inyang miras na ingat panapon, ding alagad linapit lakeya, ngarang sinabi, ilang ingkarinan, at nilabas na ing oras. Palakwan mo no ding kekaldan, bang umela karing nayon, at saling pamanganda. Dapot Jesus, sinabi na karela, eno kailangan mako, di na nyong karelang apangan. At ila, sinabi rakeya, alake keni, nung emo limang tinape, ampo na duwangasan. At sinabi na, idalayo keni kaku. At inutos na karing kekaldan, king maghiligla, babo ning dikot. At kinuwano ding limang tinape, at ding aduang asan. At tinalangaya banwa, binendisyonan nala, at pirake-rake no ding tinape. At binyeno karing alagad, at ding alagad karing kekaldan. At mengan langan at kinabsi, at kinwara ing pisipising mitagan, 12 salikap amit mo. At ding mengan at ding 5,000 katao, ela pa kabilang, ding babayi ampon anak. At itamurin, pepaluba nung Jesus king bangka ding keyang alagad, at pepangunanong dinalakit keya kangatba, kabangya palakwano ding kekaldan. At inyang apalakwan na no ding kekaldan,
Minukatyang dili na king bundok. Manalangin niya. At inyang miras na yung bengi, yamong dili na ka rin. Dapat ting bangka, makalibutad ne king dayat malat. Sa sabulane ning alon, uling makasalangsang yaking angin. At king kapat ng bikilya ning bengi, inayan nala. Lalakad ya, babo dayat malat. At di ngalagad, panakit da kayang lalakad ya babo dayat malat. Mingasdan la, ngarang sasabi, multuya, at ginulisak la king takot. Dapot Jesus, agad nung peke sabihan, nga nakarela. Pasayan yu ing lubyo, ako, eko tatakot. At ti Pedro may kibat ya, nga na. Ginu, nung ikapin, palapitan mo ko keka, babo ning danum. At iya, sinabi na, umeka keni. At ti Pedro, kinuldas siya king bangka, at linakad siya, babo ning danum, at inayan ne i Jesus. Dapat inyang akit na ing angin, mitakutan niya, at inyang lalbog ne, kinulait siya, nga na, Ginu, iligtas mo ko. At agad-agad, Jesus, gewang ne inggamat na, at telan ne, at sinabi na kaya, taong ditak akasalpantayanan, bakit mikakuno ka? At panlub daking bangka, tinuknang ing angin. At ding atsuking bangka, simbande, ngara, tutupin, ika, ing anak ning Diyos. At inyang midalakit na la, di natangla, king labwad asakop ning Genesaret. At inyang akilala reding tao, king labwad ay ita, mitubod la, keta nga anggang labwad apakapatulog. Ampon de la Roquea, dinganggang salunan. At pakisabirang mayap kaya, king pahintulutanaw sang tagkilmuman, king lele ning imalan na, at detangang mekatagkil, kinayapla.